Yesu nabagire neza. Umugeni wa Yesu Kristo akwiye kwama yiteguye. Umugeni wa Kristo akwiye kwitegurira umukwe. Kuko iyo umuntu agiye kugira ubukwe usanga arimo aritegura. None mwene data, nimba abagiye kugira ubukwe bama biteguye, usanga yuko aritegura ko igihe giho kiragera. None we ni kubera ikusinziriye. Ni kubera ikusinziriye kandi uzi ko umwami Yesu aje. Umwami Yesu araje, ariko uracasinziriye. Uracasinziriye. Imana yakubuze, yagushatira kubura. Hahandi mwahora muhurira yakubuze kabisa. Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia, ndabashuje mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi twasoma ijambo riri mu gitabo cy'Itanguriro igice 3 ku murongo w'8 tugeze ku 9. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'uyu munsi ryitwa ngo uri hehe. Uri hehe. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, uri he? Wagiye he? Ni hehe wishije? Yesu natugire neza. Reka dusenge Imana. Data nyakubahwa Kristo, ndagushimiye ku uyu mwanya, ndagushimiye kubwira ijambo ugiye gushikiriza. Haleluya, icyubahiro ni icyawe. Ndasengeye abagiye kuryumviriza, ubagire neza Mana. Imitima yagiye kure uyigarure, kugira ngo umwami Yesu Kristo imitima yabo yakira ijambo ryawe, maze baribike muri bo. Urakoze Yesu. Ndirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Umwuka wera amanuke maze anshigikire. Haleluya. Urakoze Yesu. Ubwiza bwawe bube hano hantu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku mugoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo, ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza aturi hehe. Yesu natugiye neza. Uyu ni Adam na Eva. Bano bantu bataracumura, bano bantu batarakora ibyaha, ntabwo binyegeza Imana. Ariko bamaze kumenya ko bacumuye, bamaze kumenya ko bakoze ibintu bibi, baca batangira kuza bihisha. Bano bantu Adam na Eva bumviye inzoka. Inzoka yarababeshe. Inzoka irabemeza ko mbese ngo kataco bazoba, ko batazapfa. Inzoka ibemeza ko nibakijyaho ico giti katangorane bazagira. Uku niko Satani arimwo arakora. Arimwo arabesha abantu. Arimwo arabigisha ibintu mbese by'ubuyobe. Arimwo arabinjizamwo inyigisho z'ubuyobe. Abantu bakazifata, bakazibika. Ariko inyigisho z'ukuri zaza bakazanga. Satani yakubitsemwo ikintu kibi, ugendana ubujura muri wewe. We akakwemeza ko utazapfa. We akakwemeza ko utazapfa, ati bikore uzakwiha n'ejo.
bikore nta kibazo. Ariko reka ndakubwire we uri muranyumviriza, aho Imana yagushize, aho Imana ikuzi, ntago ariho iri kirakubona. Uri hehe? Wa muririmbyi wagiye hehe? Aho Imana yagushize warahavuye. Wa mudiyakoni we wagiye hehe? Aho Imana yagushize warahavuye. Muracumura. Uko gucumura kwanyu niko gutuma Imana ibabura. Ubusambanyi mugira nibwo butuma Imana ibashaka ikababura. Ukwikinisha kuzuye muri mwebwe niko gutuma Imana ibashaka ikababura. Mwagiye hehe? Murafite ibintu biriko biratuma Imana itababona. Ubwibone mufite nibwo burimwo buratuma Imana ibashaka ikababura. Ukwishira hejuru, ibyo byose birimwo biratuma Imana ibashaka ikababura. Ukwihindagura, ibyo byose nibyo birimwo biratuma Imana ibabura. Mwene data, reka ndakubwiza ukuri. Barababwira ko muzaja mu ijuru, ko Imana irimo irareba umutima, mukibagira ko mwebwe muri ko murakosora Imana. Iyo Mana muvuga ko izabajana mu ijuru, muri ko murayikosora. Ntabwo mukunda uko yabaremye, uko yabagize ntabwo mubikunda. Imana mu kukuzana mu isi yaguhaye urukoba cyangwa se umubiri w'umukara, ariko wewe ubwawe uri murireba mu kiyo uvuga uti uno mubiri usuku ntabwo ndawukeneye. Nisize ariya mavuta tukuza hihindura runo rukoba nasa nk'umuzungu, uba ukosoye Imana yo mu ijuru. Hanyuma mukavuga ngo iyo Mana muri ko murakosora, iyo Mana muri ko mbese muri ko muragaya ibyo yabahaye, muri ko muragaya ibyo yabahaye. Hanyuma izazi bikorere no mu ijuru ngo nimuje mu ijuru. Irazi neza ko udakunda iryo zuru yaguhaye. Imana yo mu ijuru irazi neza ko uwo munwa wawe ko utawemera, ntubukunda. Imana yo mu ijuru irazi neza ko amabuno yaguhaye ntuyashaka. Irazi ko wikoreye ikibuno kitari cawe. Irazi ko agiye kwiteza ishinge ngo ugire amabuno manini y'amaraso Imana yaguhaye. Hanyuma rero Imana ize ikwikorere ngo nginguje mu ijuru. Imana yo mu ijuru irazi ko wewe wayikosoye, maze iyo Mana yaguhaye umubiri ukawukosora ukawanga, ikiza igutwara. Izakiza igutwara. Imana yakuzanye mu isi ataherena uriko, atantobora ufite. Imana yarabatoboye, amazuru yaratoboye, intobore ziriko, umunwa yarawutoboye, amatwi yaratoboye, dore hari imyenge. Sinzire izindi ntoboro muri ko murakenera. Maze rero Imana izazi kwikorere n'uruherena ngo karibu umwana wanje mu ijuru. Urayikosora, irazi ko uyikosora, maze izaciza ati mwana wanjye
warakoze kunkosora, ati buriya ni naguhaye inzara mbi, ati buriya ni naguhaye amaso mabi, ati buriya ni naguhaye imishatsi mibi, ati warakoze kwishiraho ibyawe, ati warakoze kunkosora, ati karibu mwana wanjye mu ijuru. Niko mubizi, niko mubizi mwene da uri muranyumviriza. Reka ndakubwire, inyigisho Satani arimwe arabinjizamwo, arimwo arabica mu mutima kandi arimwo arabica n'ubugingo, arimwo arabicira ubugingo ngo nimukati ngoyi nta kibazo ntimuzapfa. Imishatsi yawe irimo imvi, fata kanta usigemwo nta kibazo. Reka ndakubwire mwene data, ikanta uzayifate uyisige ku kintu cy'umweru, uzurebe ukuntu kizaca gisa. Niho uzaca umenya ko ari irangi, niho uzaca umenya ko ari irangi. Hari amarangi atandukanye, hari irangi ritukura, iy'urwatsi, iy'umuhondo, iy'ubururu, amarangi atandukanye, n'iy'umukara, byose n'amarangi. Hari bamwe bisiga iby'ubururu, ibitukura. Namwe rero mwiyoroheza ngo umukara, kubera ko iyo rangi ry'umukara risa n'imishatsi yanyu, umukara. Maze ugaca uvuga ngo uzaja mu ijuru n'iryo rangi uri murasiga ry'umukara. Ati mwana wanjye warakoze neza gusiga irangi ry'umukara, ati karibu mu bwami. Reka ndakubwire, ijuru utihanye neza ngo ute iby'isi, ngo wikure mu isi muri wewe, ngo uhebe ibyaha, uhebe ubusambanyi, uhebe ibiki byose muri wewe no hanze, uboneke ugaragare neza imbere y'Imana. Nutabikora ngo ubikore, ndakubwije ukuri, umuriro urakurindiri. Abariko barakubesha ngo ambara kamini ngo uzaja mu ijuru, ngo ambara ipataro ngo uzaja mu ijuru, ngo ambara agakabutura ugende hanze ngo uzaja mu ijuru, ngo ambara ibinyangari mu nda ngo uzaja mu ijuru, uwo muntu arimwe arakubesha. Ijuru nta barozi bazajayo, ijuru ntago ari iry'abarozi, ijuru ntago ari iry'abihindagura. Yesu natugire neza. Uri hehe k'Imana yakubuze? Abantu muri kumashamo agaproduit, hari agaproduit muri kumashira mu mutwe, mu mushatsi, ngo muri ko murorosha. Ese urimo urabesha Imana? Urimo urabesha Imana? Reka ndakubwire, urimo urabesha umwana w'umuntu, ariko Imana yo mu ijuru ntago uri murayibesha. Ntago uri murayibesha kuko irakubona neza, ibyo ukora byose irabireba, ibyo byose ubimenye, ibyo byose uri murakora mu misho, Imana yo irimo irabibona. Yesu nakugiye neza. Ngo mu rushengero ngo sengera ngo ntabitubuza. Reka ndakubwire, ni kubera iki muri ko muriringira abana b'abantu hakwiringira Imana? Ni kubera iki imitima yanyu mwayishize mu kubana b'abantu? Aho hantu sengera ntago ari hazakujana mu ijuru. Nimugerageze mugende nk'uko Kristo ashaka ko mugenda, mwumvira umwuka wera. Yesu natugiye neza. Reka ndabibutse ko Yesu niyaza, ntago azaza aje gutwara uriya rushengero rwose ari yamusengera, azaza gutwara uwe. Ikizatuma utumva inzamba ni ibyaha uzaba uri murakora, ni icyaha wanze kwihana kikurimo. Bamwe mwicanye ibyaha, aho murabiririmbana, mukabidyakonana, mugakora umurimo w'Imana mufite ibyaha muri mwenge, mukanga kubyihana kandi ukavuga ngo nzakwihana ejo ntagera nzakwihana,
ukaguma uvuga ejo kugeza igihe uzapfira. Satani akakubera ku icyo cyaha. Wewe ubwawe urazi ko icyo cyaha ugifite, urazi by'ukuri ko icyo cyaha ugendana nacyo. Inzamba izavuga, abazayumva nibaziriya bazafite connection na Kristo. Abazumva inzamba ni babandi ba Kristo, ni babandi ba Kristo. Ni waryama ugasanga umugabo wawe yazamutse, ati mbese byagenze gute, yagiye hehe, uyu ko yari hano yanyikiye he? Yumvishije inzamba, wowe ntabwo wayumvishije, kubera ko we ari uwa Kristo, ari umugeni wa Kristo. Kristo yahamagaye abe, wewe wasigaye, kubera ko ukwikinisha kwatumye usigara, cyangwa se ubujura nibo bwagumije aho ngaho, cyangwa se kwihindagura niko kwagumije aho ngaho. Imana yarahamagaye ba Adamu na Eva, irabahamagara, barayihisha kubera ibyaha bagize iki, bari bazi ko bakoze. Icyaha kigutandukanya n'Imana. Iyo ukoze icyaha mwene data uramenya, Imana ntiyakugumamwo ufite icyaha mu mutima wawe. Icyaha, Imana yabaje ngo aturi hehe, uri hehe mwene data, muririmbyi wagiye hehe ko Imana itari kirakubona? Yewe mukozi w'Imana, nubwo uri murakora umurimo w'Imana, wagiye hehe n'ubundi Imana ntikubona, ntugaragara imbere y'Imana, waragiye kabisa, Imana ikirakubona. Nubwo uririmba wamwirimbiwe misi yose mu rushengero, ukaba uwa mbere, mu gutonda ugiye gukora repetition, Imana ntago iri mwirakubona. Imana ntago iri mwirakubona. Ba Adamu na Eva bari mw'iryo tongo, bari mw'iryo tongo, ariko Imana yabaza aturi hehe, uri hehe, kandi bari mw'iryo tongo, uri hehe, uri hehe? Iyo umuntu akoze ibyaha, Imana rwose irigenda, ntago ibi kimubona neza kandi kubera ibyaha. Nimugaruke ku Mana, nimugaruke ku Mana, mwebwe musambana nimwihane, mwebwe mwiba nimwihane, mwebwe nkozi z'ibibi nimwihane. Imana yo mu ijuru irimo irashaka ko mwihana. Haleluya. Reka ndabwire bene data, ntubona utwo twara twanyu musiga amarangi, izo nzari zo musiga amarangi, upfuye ugize umwaka ugapfa, iryo rangi iryo riri ku nzari iryo nubwo ryaba ari utokera umwe washyize kirangi, ndakubwiza ukuri iryo urutokera umwe rwonyine ruzakubuza kwambuka. Umvirize, urutokera umwe rwonyine ruri kwirangi, urugwara rumwe ruri kwirangi ruzakubuza kwambuka, rumwe gusa. Yesu nabagire neza. Umugeni wa Yesu Kristo akwiye kwama yiteguye. Umugeni wa Kristo akwiye kwitegurira umukwe, kuko iyo umuntu agiye kugira ubukwe usanga arimo aritegura. None mwene data, nimba abagiye kugira ubukwe bama biteguye, usanga yuko aritegura kwera igihe cyo kiragera, none we ni kubera ikusinziriye, ni kubera ikusinziriye kandi uzi ko umwami Yesu aje. Umwami Yesu araje, ariko uracasinziriye,
Imana yakubuze, yagushatsira kubura, hahandi mwahora muhurira yakubuze kabisa. Kwa kudiyakona urudiyakona Imana ikakubona ikanezerwa. Ubu uradiyakona ntikubona utonda mu rushengero ariko Imana ntikubona pepepe. Waragenda ku rushengero ukicara Imana ikanezerwa, wavuga ati haleluya, Imana ikayikiriza neza 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 neza, wakomera Imana amashi Imana ikanezerwa. Ariko ubu urakomera Imana amashi ikababara kubera amaboko yawe yuzuye imibembe. Uvuga ati haleluya, Imana ikanukirwa. Ati uwo muntu ukuvuye hehe? Ninde ari mwaranukira? Ninde ari mwaranukira? Hano hantu ngo bumva ijwi ry'Uhoraho Imana igenda muri iryo tongo mu gihe cy'akayaga ko ku kagoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti. Rumva nguhoraho Imana ntababona. Ijwi reka ndakubwire mwene data, uraririmba umunuko ukazamuka. Imana yakumva umunuko uzamutse ati mbese uwo munuko uvuye hehe? Wakoma amashi Imana ikabazwa n'ayo mashi ukomye. Kubera iki? Uranduye. Muragenda gushikanira Imana kabisa, Imana ntimenye ko mwashikanye. Ni nko kuyata. Kubera iki? Nuko mushikanye mufite ibyaha muri mwebwe. Buri abantu bagenda gushikana bafite ibyaha baramenya. Muri ko murata amafaranga, nta nubwo ufashije pasteri, no, nta nubwo ubahaye Imana, oya, ubu yataye. Kubera ko ntago wandikishije. Ntiwandikishije. Mwene data muranyumviriza, Imana ishaka ko mukizwa neza. Imana ico ibakeneyeho, ishaka ko mukizwa neza, mukava mu byaha bitandukanye no ku mibiri yanyu mukagaragara neza nk'uko Imana ikeneye. Imana yakuzanye mu isi rwose atagisuko kikuriho. Imana yakuzanye mu isi ataherena wambaye. Imana yakuzanye mu isi rwose uri sawa, ariko umaze ukura uhinduka. Ukura ubona ko Imana yihenze ku gutwi, Imana yihenze ku ngohe, Imana yihenze ku munwa, Imana yihenze ku mubiri wose. Ukura ubona ko Imana yihenze ku mutwe. Ukura ubona ko mbese ko buriya wishizeho urunyangari mu nda ko wosa neza. Ugakura kabisa ufite ibitekerezo byo gukosora Imana. Satani arimwe arabosha, ariko reka ndababwire ngo ejo azabihakana. Ntarimwe arabosha mukemera ngo habanamba ntimuzapfa, ngo ni mu byambare habanamba ntimuzapfa, ni mwisige kanta habanamba ntimuzapfa, ni mwisige produit habanamba ntimuzapfa, ni mwambara amaherena ati habanamba ntago muzapfa, ngo ni mwisige ku nzara amarangi habanamba ntimuzapfa, ngo ni munywe inzoga nke habanamba ntago muzapfa.
ngo ntago twasinze, ngo nimba twanyweye gakeya ngo nta kibazo kuko ntawe tuko turatungana rwose, ntago tuko turashwana, ngo ni mwinywere gake ngo habana mba ntimuzapfa. Bene data, ubwo ubeshi bwa shitani mu bwiyambure. Imana yo mwijisha ko mwihana by'ukuri, kubera ko abantu bose bakora ibyaha bitandukanye, abantu bose bumviye Satani bakanga gukora iby'Imana ikeneye, Imana yo mwijuru ntago izabemera, Imana izabarimbura. Satani we arabona ko igihe giko kiregereza, arimwe arashaka gupakira abantu bazarimbukane. Reka ndakubwire ngo Imana yagushatse yakubuze, uri hehe? Nugaruke ku Mana, nugaruke ku Mana. Imana ibagire neza. Dusenge Imana. Data wa twese mu ijuru, ndagushimye ko amagambo ushikije Imana, ndakwinginze aherekeze kugira ngo agire ikimazi mu mitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha.